idemo probuditi jednog jedinstvenog velikog psiha. On spava u kupaćima pa ćemo ga probati nagovoriti na nešto grozno. Ajmo! Ajmo, kako je spavanje to? Ajmo, buđenje, odmah! Svi! Mrtvi, čekaj. Ajmo, buđenje! Nema spavanja! Kupanje! Kupanje! Ajmo, buđ, svi! Čekaj. Ne, nisam se našminko, a? Ajmo! Nema spavanja! Ajmo, Lazareta! Kažu da je Boško užga po Lazareta, Ajmo! Ovo ćemo preskočiti. Koje? Koje ćemo preskočiti? Boško? Umivanje. Aha, kako umivanje? Ajmo! Nema kave, kakva kava? Ajde! Daj, procite ga, Asti. Isuse. Samo da se zna. Kaj te hiće, psiho? Stao sam u govnu. Ajde, bolje u govno nego da je govno stalo u tebe. Malo slađa, malo zorka. Nema, ali majica je tu. Ajde. Aha. Wave for the crowd. Wait for the crowd. Sve u svemu ne znam koliko je sati ujutro, poštovane dame i gospodo, s nama je jedan jedini veličanstveni psiho, gospon, kak ide, žena, majka, kraljica? Pravi mož. Ajmo sad ovo izvest. Jutro. Kornati su kao i uvijek. Nešto mi je danas čudno sa... Ajde okreni ležaljku. Mogu na nju čak. Sad mislim da više nismo u kadru. Ajme, kako je ovo stvarno dobro. Pa da.